ole win zone ninga ni kan lo thang le ta a thir tu zong te in zawa in chi bai ka pu ka cheu ole hei chiat na thang chung chang te kan ngai tha tam viau mai a tun tuma po hian long tai khopui chunga bazar veng le chan maria in chim le leimin update karon dale zor dona vini a hian chan mari le bazar branch wele te hian natang an nei chung som le a ti chuan tuna kan hmu me ka hi chan mari lama chiat na khen na mun kha nia he building chim hi pini hluni in ania an huai ber kong an hi hardware dor le ni tin ei chok zuar dor in nan lua hei kan huang hian voin lama te ni jan lama te aseng hoin na hi thoya tuna kan huang hian heng in sakna bungrua chi sang te hi in chim hian adel ne viau maya anei tu ina min sim dan chuan an dora hian cheng nuai som ni man bor vel bungrua anin da a chu za asum sari vel hi a chiani in asai ani bungrua aron khen him anin cha khol lai tak ni in asai nge a apoi mani ti chuan chan mari lama hian tun alan dana chuan seng hoi ngai ang te hi inina achim pui bungrua chi sang te hi anin seng hoi fel thokhat ni in alang ani amai ro chu kan sei to thinangin national highway 02 alam no awang hian na ero chu las chol san mai thei ani lova ti tu tam tak ala ani long tai bazar lama hian ei to na kan mu me ka hi LT electronic store ania pi van lu pui fa nai in lua tu te ania kong a na nia noi ber he dora hian ani tu ten an sei dan chuan fridge te washing machine te cooler te TV te avai hian item somli borvel anin da lai ania chung chu in hian achim pui ta a chuan win lama khan tlem zong lak chu ania maro chu lak chu chun fridge te po hi lak pakhat ma lova bi min adela chuatin adel boka then khat chu tuna hian langrang ma sela lak chu hlei thei alani lova chu tiang adin mun ania he dor a hian cheng nuai som le pali borvel man hi tuna hian enge achan chin hriat vek ani lova amai ro chu tuna an bung ro stock hi cheng nuai som le pali borvel ni in an sei ani voina khan natlang ten theiang angin an han la chuaka kan huang hian fridge te po lak lo tak zet ani poi he mai kan tur pui tak zet chi chuan voina khan scooty pahnih lak chu ania pakhat hi an lak chu lai kanang man lo chia amai ro chu an thur san main tha te kan la kol zoi a hetiang hi adin mun ania han khal le han tan thei je zong hian ni to lova in chim a hian he scooty hi in chim hian he scooty hi adil le maya ti chuan vin tlai lama khan scooty pakhat lak chu ale ania access ania hei phei hi chu beam
in adela tu tiang chu ani wangin lak tak om lova a chen le ani anh chú trăng cái tổ lông lắm này ba kể quay lo Kado wala. Dekho lata. Vậy thì này đi sắm thung giá na lòng cài chan mà rí lệ lòng cài bazaar về nga in chim lệ lấy tol và nga har sat na chiết na lâu theng nát lang veng chung nát lang anh này ni ruk na anh ya thấy ang in bung ruột te xem hơi zel anh ya lòng cài bazaar Pilupui building hi Gilead Shopping Center GDC 10 an lu lai ania an ni po file pe le an bung ruwa chan khat te mo ang sing hoi ania vin lama khan laptop te po pan hi lak chu ania an khoi thak le maya tin an file poimo document poimo sang te po mo kim lo min arin oba ang khoi thak le ani ti chuan he long tlai ko puya ar sat na chiat na lo thang hi athei angin ronda zel katuma zan in lama te po natang nei chunzom ani dona tin naktu klam te po chunzom ani arin oba he in chim le lei tol hian National Highway 02 ano awangin District Disaster Management Authority te malak na in kong ti tang tuma thei top chu me ang zel ani ya tungkara hian atlang man be se ani line inin achim pui bung ruwa seng hoi ngai tam tak aw ma wangin he National Highway tiklang tura malak na hi
tuangin a chak klei thei lova chuwang chuan tungkara hian atlang man hi a bei sei om lo ani ti kha kan han sei ni selangin heng veng pahni a branch uele natlang te hi veng sang sanga mi tlom ngai then khat te poin win lama te po khan an ron pui seng ani ole kha kha tung tuma longtai khopuya in chim le leitol awanga har sat na lo thleng kan han update thei te ni sela atulang selin kan ron tar lang sun som sel don ne